Hello guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza wewe wese mu gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wese mu kuduha umwanya wawe ni iby'agaciro kandi nayo mpamvu natwe tuzahwema kukugezaho amakuru y'imyidagaduro azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezamire kamakuru yacu tutangire mu gihugu cy'u Rwanda. Amazina ye yitwa Israel Mbonyicyambu. Yavutse tariki 20 z'ukwa gatanu mwaka w'1992. Avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho bita Ivula. Israel Mbonyicyambu wamenyekanye mu njyana ya gospel nka Israel Mbonye. Israel Mbonye yageze mu Rwanda mu mwaka w'1997. Muri Kongo yahabaye igihe gito, naho indi myaka y'ubuzima bwe bwose yayibaye mu gihugu cy'u Rwanda. Israel Mbonye ni umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya gospel nyarwanda wagiye akora ibitaramo bitangaje, indirimbo zakunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ugiye kuvuga ibigwi by'uyu mu region mu njyana ya gospel wabivuga bigatinda, ariko hari impamvu nka Olivier Fernandez tuba tumugarutseho. Mu masaha 20 ashize uyu muhanzi yagiye kuri IG Instagram ye ashyiraho post agira ati "Hello, amakuru ababaje. Umusore wacu Israel Mbonye akoze impanuka bitunguranye, ni nako abafana be mukomeza kwihangana. Ushaka kumufasha ohereza amafaranga kuri 0783360925 cyangwa ukomeze umusengere kugira ngo akomeze kumererwa neza. Uwumva ko tubeshya abireke, gusa ubufasha burakenewe." Iyi yari post ya Israel Mbonye cyangwa se Israel Mbonyicyambu. Ku isi buri muhanzi wese yaba mu njyana ya gospel cyangwa se mu njyana ya R&B, ariko ni ibintu bisanzwe cyane mu njyana ya R&B ndetse na hip hop, nibo bahanzi bajya gukora igikorwa bakabanza kugitwikira. Buri muntu wese ntiyumvishaga ibintu, yibazaga ati se umuhanzi akoze impanuka, ajya no kuri Instagram arapostinga. Bitihise Israel Mbonye yisiza muri comment agira ati "Dore crise yo mu kwa mbere, nanone ashyizeho n'akanimero mu munsi uhurize." Uncle Austin aza munsi ashyiraho comment YouTube MG turi kurira. Hashize iminota nk'itandatu Jado Max 10 araza taginga Uncle Austin arasubiza ati "Barakuvumbuye, iriya nimero yawe twarayimenye." Cyari gihari ni buri mufana wese wari kubona iyi post ya Israel Mbonye yagombaga kugira ikibazo, kuko buri muntu wese yakekaga ko buri mustari wese ku isi agira umuntu mu postingira, akaba ariyo mpamvu iyi post igiyeho. Wo gutekereza ko umuntu wagize impanuka ari we wa posting. Nanone ariko haje kugaragara akantu gashobora kugaragaza ko ari trick, ari umuhanzi wifuje gutwikira nk'igikorwa ashaka gukora, cyangwa se tugakeka ko ari nk'indirimbo yaragiye gusura, ariko mu rwego rwo kugira ngo indirimbo ize kurebwa cyane akabasha gukora akantu nkaka, bitewe na comment zari ziri munsi y'iyi post. Nkatwe nka Olivier Fernandez twahise twandikira Israel Mbonye tumubaza kuri ibi ngibi. Icyahise gikorwa nuko Israel Mbonye yitegereje comment zose ziri kumugeraho, ahita ko asiba iyi post direct. Ubaka kanya iyi post ntabwo wayisanga kuri IG Instagram ya Israel Mbonye cyangwa se Israel Mbonyicyambu. Rezamire kamakuru yacu tuyakomereze muri siporo. Ikizagaruka kuri iyi nkuru natwe tuzabagezaho amakuru ahagije kandi ku buryo bwimbitse. Niyo mpamvu turiho, niyo mpamvu tuba tuhabereye. Twe ni Olivier Fernandez. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu ikipe ya Manchester United. Yitwa Ricky Lamptey akinira ikipe ya Brighton and Hove Albion. Uyu musore akaba yifuzwa n'ikipe ya Manchester United nimero 2 w'ikipe ya Brighton and Hove Albion, nyuma yuko Manchester United izanye Aaron Wan-Bissaka ariko ntibaje kumubonamo umusaruro bamwifuzagamo. Barifuza Ricky Lamptey w'ikipe ya Brighton and Hove Albion ushobora kurangiza amasezerano muri sama. Bakaba bifuza kuba muzana mu kwezi kwa mbere kuri £40 z'amapaundi. Ikipe ya Brighton and Hove Albion imwifuzamo, Manchester United ikaba iri gutanga £35 z'amapaundi.
na aferi yo gukurikirana cyane. Reza mireka makuru yacu tuyakomereze n'ubundi muri Manchester United yitwa Anthony Martial, yari nimero 9 w'ikipe ya Manchester United. Uyu nimero 9 wa Manchester United Anthony Martial mu Faransa rwose akaba yamaze gukomereza urugendo rwe rw'umupira w'amaguru mu ikipe ya Sevilla. Manchester United rero ikaba yamaze kumutiza mu ikipe ya Sevilla. Igenda rya Anthony Martial mu ikipe ya Sevilla rirasesengura yuko Manchester United yamaze kumvikana na Erling Braut Haaland, uyu musore ukinira ikipe ya Borussia Dortmund rwose wagiye wifuzwa n'amakipe agiye akomeye ku mugabane burayi, navuga nka Real Madrid ikimuriho kugezana n'ubu ndetse n'ikipe ya Bayern Munich, dore ko na ikipe ya Paris Saint-Germain itigeze imukuraho umugongo. Ikipe ya Manchester United bikavuga ko yamaze kumvikana n'uyu rutahizamu, dore ko Ralf Rangnick umutoza ikipe ya Manchester United ajya kuza mu ikipe ya United bari bamusabye ko yazana Erling Braut Haaland ubundi agahabwa agahimbaza musyi ka miliyoni 8 z'amapaundi. Rero igihari nuko uyu mugabo rero yamaze kumvikana na Erling Braut Haaland, igisigaye nuko Manchester United yagenda ikumvikana na Erling Braut Haaland ndetse na manager ndetse akaba ari nawe manager wa Paul Pogba. Rero Paul Pogba nakaba agiye kongera amasezerano mu ikipe ya Manchester United, amasezerano y'imyaka 6 akaba ari naryo rizasobanura iza rya Erling Braut Haaland mu ikipe ya Manchester United. Manchester United kakubwira yuko babonye Haaland bazajya bakina system ya 4-4-2 mu gihe babona bidakunze bakazana Neymar Junior w'ikipe ya Paris Saint-Germain, ubundi bakajya bakina system ya 4-3-3 bakatakisha Cristiano Ronaldo, Erling Braut Haaland ndetse na Jadon Sancho. Paul Pogba uyu Mufaransa ukinira ikipe ya Manchester United ku munsi w'ejo nibwo yashyize poste kuri IG, Instagram ndetse na Twitter kuba mukurikirana avuga ati it's back in the winning team. Yamaze kugaruka mu ikipe ya Manchester United, yamaze igihe kinini adakina. Muribuka umukino Manchester United igeze gukina banire, ubundi uyu musore akigeramo agahebwa ahabwa ikarita y'umutuku, akaba aricyo gihe heruka gukina ikipe ya Manchester United ndakeka ni nko mu kwezi kwa 10 kwa 2021. Paul Pogba akaba yamaze kugaruka muri team ya Manchester United, dore ko yari i Carrington aho Manchester United ikorera imyitozo ari kumwe n'abasore nka Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Marcus Rashford ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Yitwa Luis Diaz akaba yamaze kwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu musore Luis Diaz akinira ikipe ya FC Porto, afite imyaka 25 y'amavuko. Ikipe ya Tottenham Hotspur ikaba yamaze kumutangaho miliyoni 40 z'amapaundi, akaba zerekeza muri ikipe ya Tottenham Hotspur mu kwezi kwa 6. Yitwa Andres Christensen, ni umudefenseur w'ikipe ya Chelsea de Bruges. Andres Christensen afite imyaka 25 y'amavuko. Ikipe FC Barcelona ikaba iri kumuterekaho miliyoni 35 z'amapaundi kuba yazerekeza muri no ekipe mu kwezi kwa 6. Ubona ko transfer zikomeje kuba danje, ni spectacle mon ami. Les amis, reka makuru yacu n'ubundi tuyakomereze mu gihugu cya Espagne. Yitwa Jules Koundé akinira ekipe ya Sevilla, yamaze kwerekezamo Anthony Martial. Jules Koundé rero w'imyaka 23 y'amavuko yagiye yifuzwa na Chelsea guhera mu mwaka w'2020. kuri uyu munsi rero ekipe ya Chelsea de Bruges iri seriye cyane kuko yamaze kwinjira muri iyi deal bikaze cyane, kuri miliyoni 60 bamaze kuzuza barifuza Jules Koundé ko agera mu ikipe ya Chelsea mu kwezi kwa 6. Les amis, reka makuru yacu tuyakomereze muri AFCON. Ni igikombe cya Afrika gikomeje kuvugisha abatari bakeya, ibitangazo bikomeje kuba muri iki gikombe. Rero hakinagwa 1/8 kirangiza. Umukino wa mbere wabaye bari Burkina Faso yakinaga na ekipe ya Gabon, umukino waje kurangira igitego 1-1 baza kwitabaza penalty, biza kurangira ari penalty 7 za Burkina Faso kuri 6 za Gabon, mu gihe ikipe ya Nigeria yaje gusezererwa na Tunisia ku gitego 1-0. Ubundi abanya Nigeria na Alex Iwobi wakoze amakosa akomeye cyane akaza guhabwa ikarita y'umutuku hakiri kare, biza kuvamo gutuma ikipe ya Nigeria isezererwa. Ubwo bivuze ko Nigeria ikipe ya Tunisia izakina na Burkina Faso muri 1/4 kirangiza. Nubundi ntago ariyo mikino yabaye gusa kuko ikipe ya Guinea Bissau yakinaga na Gambia iza gusezera ikipe ya Guinea ku gitego 1-0. Ikipe ya Cameroon rwose bivugwa ko habaye ubujura bukomeye cyane kuri uyu mukino yakinaga n'ibirwa bya Komore. Uyu mukino uza kurangira ikipe ya Cameroon itsinze ibirwa bya Komore ibitego 2-1. Mu ikipe ya Senegal ya Sadio Mane na Idrissa Gana Gueye ndetse na Diodou Mendy w'ikipe ya Chelsea babayoboye ino ekipe cyane, baje gutsinda ikipe ya Cape Verde ibitego 2-0, mu gihe ikipe ya Maroc ya Ashraf Hakimi yaje gusezerera ikipe ya Malawi. Rwose umukino wabaye mwiza cyane ku mpande zombi. Ikipe ya Maroc iza gutsinda ikipe ya Malawi ibitego 2-1.
Indi mikino yakomeje ku munsi w'ejo, ikipe ya Egypt iza gusezerera ikipe ya Ivory Coast, Cote d'Ivoire iza gutsindwa n'ikipe ya Misiri kuri penaliti 5-4. Penaliti yaje kuratwa na Eric Brotiabari, uyu mudefanse w'ikipe ya Manchester United, akaba yaraje kurata penaliti ku munsi w'ejo, mu gihe ikipe ya Mali yaje gucakirana na ekipe ya Guinea Equatoriale. Umukino uza kurangira ikipe ya Mali iyoboye n'abasore nka ba Musa Jenepo isezerewe na Guinea Equatoriale kuri penaliti 5-4. Rezamire kamakuru yacu tuyakomereze mu ikipe ya Manchester United yitwa Donny van de Beek, uyu muholandi ukinira ikipe ya Manchester United. Amakuru dukesha Sky Sport nuko ikipe ya Manchester United yamaze kumutiza mu ikipe ya Crystal Palace. Uyu musore rero Donny van de Beek utari kubona umwanya uhagije wo gukina mu ikipe ya Manchester United, akaba agiye gukomereza urugendo rw'umupira w'amaguru mu ikipe ya Crystal Palace ubunizanyo y'umwaka umwe. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveira, uyu musore dore ko Manchester United izagaruka mu kibuga mu kwezi kwa 8 baho bazaba bakina shampiyona muri iki cyumweru, bakaba bafite ikipe ya Huddersfield Town muri FA Cup. Cristiano Ronaldo akaba yibereye muri mujyi wa Dubai rwose, aho ari kwirira ubuzima aryoshye ameze neza cyane. Cristiano Ronaldo ndetse n'umuryango we n'abana be rwose bona ko ibintu ari sawa cyane. Rezaminda gushimira wowe wese mu gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez, wewe wese mu kuduha umwanya wawe n'iby'agaciro, kandi komeza udukurikirane, natwe ntituzagutenguha kuguha amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Dukomeze tubane mu gikombe cya Afrika twirinda icyorezo cya coronavirus COVID-19 yihinduye Omicron, twikingiza wambara neza agapfukamunwa, ukora amazi n'isabune cyangwa se umuti wabugene hand sanitizer, ntaba ari nge wandura cyangwa ngo nanduze abandi. Kwirinda biruta kwivuza. Rezaminda gushimiye wowe wese mu kuduha umwanya wawe, wowe wese mu kudukurikirana n'iby'agaciro, kandi komeza udukurikirane. See you.